Regina Quezon, Perla Facho and family, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny Joseph and Maro Facho, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose B. Pasqua, Alisa Maria de la Cruz, Ariel and Grace de la Cruz. Paraking kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Car Joshua Malit, Eileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Osek Balboa, Manalili Falacio family, Sai Garcia, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu Chandler and Canueco, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Dayan and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Raymond Antonio Garcia, Alma Perez, Maria Prisosa Garcia, Richelle Jessie Garcia, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Rogie Enriquez, Charity Budog and family, Raymond Arcilia and family, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, May Sunido and family, Alice Eugenio and family, Mitos Ocampo, Corazon and Casey Timbresa, Vicky Aguilar and family, Myla Malonzo and family, Agnes Malyari. Para King Malagwang Kapaldanan Dari, Brother Bert Carion, Early Escoto, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olivia Pasco. Para King Safe Travel ng Jamie Ann Pino. Pangaditala ring Kaladwada Raymond Ernyo, Gan William Ray Hogan, Jesse Manalan, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisco Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pimpin, Lucila Pimpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina Antonina Joseph, Carmelo Baza, Romeo Baza, Rupino Santos, Armando Garcia Sr., Rosario Garcia, Pelomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Anatolia, Sister Aurora, Eduardo, Adelina, Antonina, Joseph, Roberto Payad Sr., Sevilla Payad, Basilia Gamboa, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Vivian Julio, Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Rogelio Cuevas, Gian Cambry Capili, Peter Thomas Calvo Cepeda, Ricardo Garcia, Rodolfo Angeles,
Rupina Angeles, Francisco Angeles, Marshall Baham, Placida Baha, Ernesto Baha, Luz Baha, Christian Dicatoria, Maria Cobo, Teresita Cobo, Alvina Dicatoria, Gadi Dicatoria, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Mashadi Yoshida, Romel Nava, Aurelia Bantug, Roger Kapati, Bong Dungka, Simeon and Eulalia Enriquez, Lydia Boy Falmer. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Jonathan Bartolome. Poning Anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Si Siyantala rin kakatang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ginuking pamipatutu ri San Andres kaya ka, dininan mo keng si kanan lub magtagumpeng obra mi alang-alang kaya ka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginuking pamanyuyura kaya ka, ang gaking kamatayan di San Andres Kimtaygon at ting kayabe na, dininan mo keng uliran na dapat ming pakyapusan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo king pamidaon dari San Andres kaya ka, pagkalubanda king tetagan makyapos kaya ka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayin tutu pakalulwa nakatamot king pangapataw daring kasalanan tamo, idala nakatangan sana king die alanangga. Amen. Manalangin tamo. Paypaming mayupaya manano sanang ing tagumpering kaya kang martir at danandaking tula ing alimbawa na pasiknanganda ing kasalpantayanan mi at ing karelang panalangin pagdalaraking bayong tetagan. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye at magari, kambemo at ing Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ingke kaming panaral, iya ing Kristo, as sinubling mebye. Makanano na nga sabi, ring mapilan kaya kayo, king dingmete, ela subling niya. Nung iti katutuan, mga baldugan, kingi Kristo, eya sinubling, mebye. At nung Kristo, eya sinubling mebye, alang kwenta ingkaya kaming ipanaral, at alang kwenta ingkaya kayong paniwalan. May huling sinabi mi, King Pepa Sublianeng mebye, i Kristo. Dapot, ene pala,
pepasublian mebye. Nung katutuan, king dingmete, ela mi pasublian mi. Uling nung dingmete, ela subling mi, ikristuman, eya sinubling mebye. At nung ikristo, eya sinubling mebye, ingkekong kasalpantayanan, alang kabaldugan, at iti ko paking pamikasala. Mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo, at mga matena, ela pamiligtas. Nung ingkekatamong kapanayan kang Kristo, para king biyemong iti, ita mo, ring taong makalunos, dili, keti king yato. Dapat, king katutuan, Kristo sinubliyang mebye, at ya ing katunayan, king dingmete, sublila namang miye. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, pot ang inglupa mo, kakulang tangalan, kumat mo ko tula. Ginoo, pot ang inglupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko king tula. O Ginoo, pakiramdaman mo ko, katuliran ing adwan ko, kakong dalangin imirasa king kiyakang panamdam, uling tao kong mapaglinlang. Ginoo, pot ang inglupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula. Kako mamaus ko, o Diyos ko, uling pekibatan mo ko. Kaya ka sanang tingiran, kakong pamanyambitan. Ipakit mo ing alang kupas mong pakamal, o talapagligtas, ding kaya ka magsantong. Ginoo, potang ing lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula. Ingatan mo ko, antimong pekamal kaya ka, lala mong pakpak, ingat mo makanyan sana. Lupa mo, kakuyang tangalan, uling darapat kong katuliran. At kagising ko na yung abak, tula kumakmo ko, uling tsuko arapan mo. Ginoo, potang ing lupa mo, kakuyang tangalan, kumat mo ko, king tula, parangalan taya ing mayap abalita. Magsalita ka, o Ginoo, makirandam niya ing alipan mo, at tilo kaya ka ring amano ning biye alanganga. Kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Pamamasa king mayap abalita ag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Mintay Jesus karing balen at karing baryo. Penaral na ing mayap abalita tungkol king pamagari ning Diyos. Tinukilak kaya ring 12 alagad at ding mapila na babaeng likwanda ring espiritong marok at mewulo king sakita niyayaliwa. Di Maria Amayaos Magdalena anong keno no pepalwal ding 7 demonyo. Iwana, aasawa ng Kusa, ang miyembro ng kabinete ng Herodes. Isusana at ding aliwapang babay. Deti, gagamitan ding sariling tibanjan king pamanyaw kang Jesus at karing alagad na. Ing mayap ng balita ni Kihatam Kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo.
Mayababak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Kwento. Minsan po si Tony, no, isang mabuting tao, namatay siya. And ikit na yung sarili na kimpasbul na ning banwa. At we welcome ning San Pedro. Sabi na, San Pedro, nandito po ako, gusto ko nang pumasok. Tapos sabi ni San Pedro, ay, sandali lang, hindi agad-agad pwedeng pumasok. Bakit po? Kasi kailangan meron kang spell ng tama na salita. Ay, nako, ano po yun? Baka po hindi ko ma-spell, hindi ako makapasok. Huwag kang mag-alala, simple lang. Ang word na spell mo ay love. Kasi God is love. Okay, spell mo yung love. L-O-V-E. Okay, very good. Dahil na-spell mo, welcome sa langit. So, ganun po yung instruction ni San Pedro. At si Tony, no, naaliw sa heaven. Pero dahil bago-bago pa lang siya doon, nabal na yung gawa na. So, curious siya. Karetang aliwabong naman daratang, detang lulubking banwa. Kaya tatambaya kitang lelena ng gate nung doon ni San Pedro. Kabat maaliw yarin, tangkotang magorila rin kaladwa. Itang, ay, Diyos ko, baka hindi ko ma-spell. No? Pero dahil love lang, simple lang, tapos mag-iiba na yung expression nila. So, laging ganun ang ginagawa ni Tony. May time na si San Pedro sabi na, oh, Tony, dahil sanay ka na dino, pinapatawag ako ni Bossing, may sasabit daw siya sa akin. So, ikaw na muna yung magbantay dito. At same instruction. Yung mga papasok, paspell mo yung word na love. Tapos papasukin mo na. Ay, sige po, kayang-kaya. So, nandun si Tony, tapos may mga pumapasok. Oh, spell love. Ayan. Tapos biglang nabigla siya. Sabi niya, from afar. Sabi niya, mukhang familiar ito. Siya nga ba? Sabi niya, tapos, nung nandun na siya nga, sino yon? Yung asawa niya. Sabi niya, ay, ba't nandito ka? Tapos sabi nung misis niya, alam mo, nangulila ako nung namatay ka, kaya hindi ko nakayanan, namatay na rin ako, kaya nandito na ako. Sabi ganun, oh, papasukin mo ko. Ay, sandali. Kasi may instruction dito na kailangan mag-spell ka ng word. Sabi, ay, nako, alam mo naman hindi ako marunong sa spelling, baka hindi ko ma-spell yan. Dali, sana simple na lang ibigay mo sa akin kasi pag na-spell ko, papasok na ako, tapos magkakasama na naman tayo, we will be together forever. Tapos sabi ni Tony, kung may spell mo, magkakasama na naman tayo muli. Oo, panghabang buhay. Oo, no. O, ano yung word na yun? Tapos sabi ni Tony, ang word na spell mo ay Czechoslovakia. Bali yun na po nung nanuburi sa biyan. Di kayo po red tala asawa Kenny. Buriya pa nga kayabing asawa yo. King kasumangi dabye. O tatingali bisa. Pero yung kutang, atin bang kasumangi dabye. Kasi yun po yung topic sa first reading. Ela po maniwala rin kasabi ng San Pedro tungkol king life after death. Convince siya na lang na ding tao ko rin to, San Pablo po pala. San Pablo ding tao ko rin to na ala ka nung life after death. Magduda lang. Ela kumbinsido na atinpin sa sabianda heaven. Di ba atin rin pong eksena king Jesus ang po rin sa Doseo? Ela maniwala na merong buhay na walang hanggan. Kasi itang logic kano. What if, ana? Atin metong babae. Kabat may atin yung asawa, may tayong asawa na, kinasal yan pa si Bayo, may tayo na naman tangkay, pitula rin ang asawa na. King kasumagi dabi hindi rin maging asawa na. O ita po yung dilema na. Ita pong example gewada. At nano ka ng pakibat? Well, king banwala ng kasal-kasal. Kasi ita mo ka nung bala mo, angels tanabo. At yung importante, kaya be tayong apong Ginoo. Pero ita pin atin rin po kasi metong kwento na King Heaven, atin ba yung datang kaladwa? Kabat excited siya. Sabi na, kanya kayang asawa ko Kenny. Sigurado nga Kenny uling magana kaya. So, paninto na niya. Kabat ikit na. Kaso, atin yung kayabe, atin yung katayid na babae. Kaya pinsinugod niya. Sabi na, ano ginagawa niyo dito? Tapos ikaw, taksil ka. Ba't may iba kang kasamang babae? Tapos sabi nung lalaki, ba't inaaway mo si Honey Bunch? Diyos ko, Honey Bunch ba ang tawag mo sa kanya? Taksil ka. Tapos sabi nung lalaki, sandali, ba't mo ko tinatawag ng taksil? Kasi tayo yung kasal, tapos meron kang ibang babae dito. O,
I-remind lang kita dun sa sinumpaan natin nung kinasal tayo. Sabi natin, we promise to love one another for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and health, until death do us part. Namatay na tayo, tapos na yung kontrata. Honey Bunch, tara na. Oo nga naman, di ba? Hanggang kamatayan. Kaya potang metetana, o itang kutang bisa kamiras banwa. Yung importante kasi, akayabe tayong apong ginu, king kasumangid abye. Sana itang mag-motivate kaya katabo. Kasi itapin kutang, ot magpakaganaka ka, ot sasawag ka, ot magmalasakit ka, o naning motivasyon mo. Sana realize tamo, kasi ega-naga ng gagawan tamo Kenny, ating consequence. Patsi may pakakayap ka, balot miras taban mo, patsi may pakakarok ka, miras ka king impyerno. Meron po kami naging recollection facilitator at yan sabi na karugtong ng buhay ang kamatayan. Kaya mahalaga ang mga memento mori o mga paalala ng kamatayan. Ningkay ka, no? Very healthy na i-remind tayo sa sarili tamo na mateta mo. That we will not live forever. Dapat ka no paminsan-minsan ito yung remind tamo king sarili tamo. Kasi ningkay patse masikang kakapami kakatawan, bala mo you have all the time in the world. Kaya ating aliwa na samas na ning pamidye da, itang paralan da, gusto. Minsan, i-remind yer sarili, mate ko. At patsemete ka, kutang may sarili mo, karening depatan ko, na kayang pangintuliran kong maging final destination, in heaven o in impyerno. At niya pa pong sinuggest na, sabi na, ning magmisa, di ba pong part Kenny na, let us offer each other the sign of peace. Instead na sabihan tayo, peace be with you. Sabihan tayo, may you rest in peace. Mamamatay ka. Masanting po siguritan, Pota po gawan tayo, Rest in peace dahil mamamatay ka. Mamamatay ka rin. Wani tayo po. Wapin, Ikay po, ready na kumate? Okay. Pangaditala po rin pong kaya. Lord, kunan nyo na. Pero masanting itang anytime, agyo mo nang sabihan na, Lord, pwede mo na akong kuwanan. Muli sabihan, may ready ka. Detan daratan mo ngene, balo mo na mag-inconsequence nita, akayabe me ing apong gino. Ito yung siguring importante at itamong tiwala na atin kasumangid apye. My life after death. Nung kari kamiras king kasumangid apye, depende nung nanong gewa mo kaya tiking yato. Tingkay po kasi retang aliwa, di sila king obra, lalo na pa siya metaningan lang, biye. Kabat po tang magpa-counsel la, mangumpisal la, kabat na yung kayo sabi among, tatakot ko pong bate. Bakit? Kasi po may established relasyon king apong gino. Karene pong depatan ko, palagi ako yala pa po sapat, banta pa ngayon tuliran ko, ing diya kayabe na ning apong gino. O ito po yung makalungkot. Kasi, totoo naman, at the point of death, datang aliwang bagay na di dinantang importansya, bandang talwi, ala nung kwenta. Nanlareta, rin kayamanan tamo, itang posisyon mo, nanuman. At tandaan niya pita metong kwento, bilang ko na yung best senior kaya kayo. Yung inchik na businessman, yung mamamatay, makingalo na yung manita. Tapos sabi niya, nasa nung akin asawa. Tapos sabi ng miss niya, Han, nandito lang ako sa tabi mo. Nasa ng aking panganay. Dad, nandito po ako. Nasa ng aking bunso. Dad, dito po ako. Nasa ng aking unika iha. Nandito po ako. Nandito kayo lahat. Opo, nandito po kami lahat. Nandito kayo lahat. Sino nagbabantay ng tindahan? Diyos ko, business pa mo rin kayang isipan. Malamay po miturwanan na potamate alata mandalan ni Metong akusing karetang kaya katamon tinipon. King Bible makasulat po, potamateta mo, marap tamo kin Diyos ipa. At pare-pareya mo ikutang kaya katamo. Na po ikutang nun ang ayari mo, magkano la rin pera mo kin bangko, panganayang karaguling bale mo, at ikabang kotse.
Ni metong alaya pong ikutang ka rin. Ingkutang na ng danupan ko, pepakanan mo ko. Namawo ko, pepainuman mo ko. Namasakit ko, tsukuking sukulan, binisita mo ko. Nang lubas ko, pepay malanan mo ko. Nanla po rin pamagserbisyo, karing kaparang tao. Pamanyuyo, lalo na karetang mangailangan. Wait, apo yung pagka nakakikata mo. Mateta mo. Pero po tangkot na nakataning apong ginu, apakibat ang tala kaya reta. Sabi tamo, Opo Lord, dakal ko po sinopan. Dakal ko po inantabayanan. Dakal ko po penupayan at tao. Meging maganaka ko po, meging mayap ko po. At nung manitala ng pakibat tamo, well, balutan na. At yung tamong lugar, king kayang kayarian banwa. I-remind tayong sarili tamo, kapamilatan nito, lyrics na yung metong kanta. Sabi niya, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, kaya anumang mabuting maari ko gawin o ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Naway, wag kong itong pagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ako daraan sa daigdig na ito. Metong yan po yung diya tamo. Noon na yung daratan tamo ngeni at inyang consequence, king kasumagit apye. Kaya kut na niya yung sarili yun. Sapat na paretang kaya pan agagawan ko. Sapat na paretang pamantabe, karing kaparan tao, pamamyesaw, karetang mangailangan. Nung sapat na, magsaya ka. Uling ating kan lugar, king banwa. Amen. Talakad ko po. Kakaluguran manalayan tamo king sinubing mebye Kristo ban miragdagan ing kasalpantayanan ta kaya ban mi pagkalubantang sika na nalub patutu kaya nga tamo manalangin Ginong Jesus paboren mong sa pandakang mikalat king maya pabalita. Ginong Jesus, paboren mong sopandakang, mikalat king mayap abalita. Para kami sa blang Kristiyano, gamitan di sana in sakramento ni pamagkumpisal, bandeta makapaki kasundula kang Diyos at karing aliwa ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sopandakang, mikalat king mayap abalita. Para rin sa blang obispo at pari, kambiyaning mga apostol akaya panlug, paratila sana makasadyang sumuyo, karing manintun pamikakasundo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sopandakang, mikalat king mayap abalita. Para kang hanggang atsuking pamangailangan, atoklasan desa Kristo king espiritu ning lugod. Pamikakapatad karing magmalasakit karelo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sopandakang, mikalat king mayap abalita. Para kaya katangan makatipon keti, atoklasan ta sana intula nin pamipatutu, kang Kristo kapamilitanin pamanyapat amayap karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sopandakang, mikalat king mayap abalita. Inipod wan tayong sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, lipat ning kekengkenan, pagkalug mo ing apasyag miing lugod mo, king yatu, kapamilataning pamakiwangis mikeka. Mananasanang ing kabilugan ming pamisip, miyarapya king pamaglugod keka at karing aliwa, antimo no makanano mo king liguran. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen.
mapatad baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang, tanggapan mo sa nareting ayin ning kaya kang balayan, kabang parangalan mi ing pamaylas at kamatayan ding kaya kang martir, di San Andres Quimtaygon, San Pablo Tiang Hasang at ning kayabera. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At kaya ka, Iyak antemoren. na yorem pusuyo. Makayat nano, king gino. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos ta. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanang at lubos mayupaya. Ding banal mong martir, San Andres Quimtaygon, San Pablo Tiang Hasang at ding kayabera, tikyanda ing alimbawa ng Kristo at dinaon ding karelang die para king ikaligaya ning kekang lagyu. Ing karelang kamatayan papasyag na ing kekang upaya asaslag king kainan mi anting tao. Pipilinan mo ring mayna at pasik nangan mula king pamipatutura keka kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita, kambering koro ring anghel karin banua, daralit mi ing kaya kaligaya, layon makiabe, alantok ng babya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Tunyakapin banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampo mi. Pabanalan mula reting ayin king espiritu mo ban para kaya kani malalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan kinwaning tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso na binya na karing kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan, kanan niya. Iti ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikong an minum ko kaniti. Iting kalisin ka na akong daya ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan.
bayan at pamanyubli ng bebeling anak mo. Daraon niya kaya kayong tinapiling dieting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banalay Espiritu. Ganakan me ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatuban, migarap yakin lugod, kambya ng Francisco, ing kaming Santo Papa, Florentino Pasiano, di kaming Obispo, at isablang pari. Ganakan mula na mati kapatid ming pepay nawa na, at manenayang subling mi, at isablang me yango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawin mo kengan karapat dapat magkamit king die alanangga, baan kaya ng Maria, ing Birhenin Duning Diyos, kaya berang Jose, ing kayang esposo, ring apostol, at isablang santo, at tinupat king malmong kaburian. King kaya ka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipamayupayan tutukagom ning banal Espiritu. Pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Panaligan at tugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Mo kami Ginu, king sablang maro. Malugod mong pagkalub ing kapayapan king panahon ni ban king kasopan ing kayakang pakalulu. Parati kami kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol. Ing kapayapan, lalakon ko kaya kang kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuya mo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ika mabibiya at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Ipakitaan mi kakameron tamking kapayapan. Hallelujah.
ginutan Heso Kristo, ing kordero ning Dios sa bilalako king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkasmeng amano mo kumayap nako.
luklukta po para king announcement. Ngini po atintamo pong second collection. At ausangke po i Father Erwin Ray Garcia. Good morning po. At yung ko pong pasibayo, Kenny. Pasibayo ko pong kakatok, karin kaya kayong puso. Bago na yung sahod po para king kaya kaming parokya. Ing Santo Rosario Parish, Malusak sa Smuan. Malapit na po yung kaya kaming novena at fiesta. At kalupa na po ni nga sabi ko niyang ilabasan na bulan, yung kaya kami pong parokya. Metong niya karing peka malati at kalulong parokya, kaya ni King Archdiocese Tamo, King San Fernando, Pampanga. So, anting pamagsadya po, king daratang nobina at piyesta, at yung kami po ngayon ni Kenny, ban manyawad, king kaya kayong saup. Nung nanuman po itang IBAU, maragulya pong saup, king kaya kaming parokya. At wala naman po, king kilwal, ding kaya kaming sakristan, ng po yung secretary, magdalala pong box. Po. Sana po, asopan niya po yung kaya kaming parokya. Dakal pong salamat kang Father Rafi at kang Among John. Among, salamat po kaya kayo. At kaya kayo pong sabla, payapayabak po. Thank you po, Among. Second, we invite you to join our media ministry where you can enhance your computer skill, explore photography and videography, and deepen your faith. This is a unique opportunity to support live stream services and church events while connecting with fellow believers. Qualification, age 15 and above. Basic computer skill. For more information, please visit our recruitment hub near the church entrance. We look forward to welcoming you. For inquiries, you can check the photo posted in our monitors. Maraming salamat po. So ulitan ko po itang appeal na pong Father Raven Garcia na sopan nila po. Kasi po, island parish siya po ing Malusak. Makapaligid siya pong Danum, kanya pong Sasmuan. And kareta pong pagawad, at ila pong additional charge. Ita pong pamag-transport, karetang gamit, po, mal po ing manarkilang bangka. Kaya pin po, nung dagdagan nyo po ring South Yucarela, makastandby la po kanuretang aliwang magdalang box, sana po, di pagkalubyo po itang nung nanong agyuyu, bangat deta karelang pangarap para king karelang parokya matupad la. Salamat po. Manalangin tamo. Ipang malugod, papanatilan ning mabunga karing puso mi iti Eucharistia at ing grasyang tinggap ni kaniting kapiestan ding kaya kang nuwan na martir San Andres Quintegon, San Pablo Chang Hasang at ding kayabera ipagdalara kaya ng kaligtasan at kapayapan. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ding Ginoo manatilya kaya kayo. At keka ang timorin. Manalangin tamo, o maluguda po mamakalulu, pisyag mo kambening banalak krus ing alang kupas alugod mo, king balen ay niwi mo. Pakiramdaman nyo po ring panigapot panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusig ng aldo ng karelang kebaitan, anibersaryo ng karelang kasal, maglakbay ng alawang lugar, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayaduan na nalalapit, ding maniga po kaya kayo, at tanggapandang mitmong kapasalamatan, ing kalaman na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ng lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasanay pangako daking binyag, na ika mo kabuting karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Panalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tuto, ingid pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daon menakang kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Kaya babak po.